Kasnong kabastan bat kabami ki katu kan ne kiriu chimpang naka kalaban wanra sibun ba kijing mentoy kham tam lele hakabayade bat kapule kadang le ka education committee bala penyai da kala palang dor barsnong menehi kasngi haka arpnyo tarik uno pra arjara pulai kala yo ban penong da kijing penku buram yaki kena pule bat ki samla pule jong kate kasnong ki bala wan chakman haka examination bat om tang yaki kena pule nre yaki kena ki badon sap na pok kate kasnong ru kala yo ban penslur yaki baki nang la susu pandem duriap halaka jongga kam lani halaka jongga sam ha katega sngi la yodon mentalim ru ka doktor Bashida Masar kum ka kongsan ha katega sngi bad rengkat ka jinge don lang urang basnong jongga snong la palang usor dar karai mausun ki khot ka committee ki ru rang ba kan thai bat sinrang ki khna school pat ki wi de ki bawan cha katega program haba ajeng keren ha katega sngi ka doktor Bashida Masar kalau ong baning kong kum ki kimi ki pa kidon kam ban itu yala ki jongi khun ya kasap ka bakidon ha e bat susu kalau ong ru ba ka jingduk kam la ban khanglat ya ubriu lada udon kamon bat udon ka thong bat ru kalau ong ba khambun e ki ba poi ka kerdan pule ka ba kham sujrong ki de ki bawan na kalong ying badung haba phai pa de ka jingkren jong sodar ka rai motion ula kan tu ya ki kimi ki pa da ka ba ong ba ki kimi ki pa kim de ban ai lut ya ki khun ya ka e ka ba ki pan ndai ki de ban nang ban ai kum no ya ki khun da ka jingnang jing start ada kedan ke baprang adalah boy biasa yang day po sendares ngayo kedan ke bahnre ubara gawe ganehu adalah boy pada hane ho ban la ke ndasi ngapoy ke kedan ke baningkong nam taki baro kai ki bayale lang haga subject zoology how tausnan ban mala boy ha ka PhD pa kam jundan su kata ka jinglong baningkong bar balai ta mangila ya pas ha tikita ki de jimpule ki ba ngala dapat boleh bat ngasno sarong manong ba ngathrai leng ba jong kini ki kam kasnong ru kayo burom nem na gabenta kini ki pule ki ba mangini lama te omne tang mga ngathrai ki bala juno sinang kane ka pule piti ki donru sibon katu kadela se ki bala apas ba ha ki kedan maper tamba de na takadaw mo ong isodar mene kampo judon ka awat ko baham kerpang telese nang isa khmat kane ke jingai awat hanga hi kane ka awat kamne banon ka awat nre kane ka burom ka ba ka snong ka ai ka de ka ba pongsan ka awat nim dapat don ayu hantu hapo ba basong kata kam dadan ka nre kane ka ba ai burom hakmat jong ka snong hakmat jong pi ki me ki pa ba hakmat jong ki badon ka de ka burom ka bakra ka ba we kum pi kum ki ne ki ba direct ki basong hane unga na school hane henne yo ko ini sodan bantian na pula dali plan nulong suun pula kon hakapor pada school mai hane kine ki bala kami sen buti nu emi kata kamat nu emlan yo ko pi bare pada school mai hane nu emlan ya kra ya no halam sarang enda por exam yo mo ka kmod balangi no bahak kra kon balangi no bakra to ko in pass yam tang sula sai ka si minister hita por exam bod ni ko ngaki kra kon nakabanta kita ko kra kon hande ni umta ki banu ko kra kon ron thia kra ka bamon te ka result ban mi ka pa ba ta mo te wadu pher unga de na snong hi henry haba pulehiam haba pedang kam ni ta ka sap point de isakma te kata de jing kwa amangan kren hakane ka benta te kaba enkam ton kena kita nong sama kabadan kam ha kadai kawai kata kabangi de masuk tu ialah kasap kata len kasap kapong gawai omdan hi manu badan hamne haperthai klen kita kisap kipong ibubuan ba kisap kipong bompat don bakaran makini berkhoi kadai kathong kamu lagi buat kathong ulang red mentah suku lada red usang suber atau mana malala long lah sanon long kathong kabaran tempat bani banyo kai usok bapa ya gibor gibawan na bar gibor jang bar yang berpenjat berbaya kata nim la le henry kathong habang imut kathong numut ladang ni rep pahan dong mesin ni ban ai sebok ladang income ni ban pom ban bahaya kenang ba usok unong bapa taru happy berokhat kini ki kena ada ngate pilaya thai benda ki boy ini laya thai lut kini snya dia up dengan sada jenisya ko wei kamong penkem lada gua in poisa khmat lada gua ban poisa khmat dan mata mapi ki samna ki baladan hanya di kirdan ki bala compare bala kham sajrong pin dei ban ya lad na kata kathong kata ka ambition mo ka jit thmu
lada ngamdan kata katong le exam tang ban pas la diam tala dia la syubian handai lada katong jangan kadai ba baman le exam ngan tala bah ngan pendut ba ailut 100% bong pareng mo hata gajing pule nganget hari jing pule ngin puasa kemar hagi weki kamro kum ka football ro practice 100% poi be sakmat hata ka sak badon unang ruai ro lada uduria ban persang ban senai tagi jing raju ban wat hidup sana ki waipat 100% ai sispa kabab hatam kanwan kata risau kapan mi tekane kadai ka thong na kabenta jom kabenta bon kinong dren nak mat kila kren smang kadai ka jing ka school drop out hamne strong jing ki babon si shana ro ngala dan kamat ban kren hamne balai ni no batang si tang spoy kelas bakam basan ngane ban ro banyu lapet school no kadau kadai bon Henry menel dan bong kam dek dan bon kita bom somnia. Kamu sangat harga tahu ni kita dapat jinjat tu. Kada kita jinjat tu. Donro katu kada kita dah si basomnia kada jinduk. Let's say katu kane Henry ngaku berong ipi kan ni we. Lada pep school no tang siteng. Kalau kum no lakut lak rem lupa. Lak here mempoi su cang. Pi kalau ngajin pang Kajingpang mo ni kajingpang kim ju na sa lada ya di dawai tikna kajem no lano tang katukan ni kajingpang giba da jenjar sisa mentapa bang hibang lada ni kaya gini kijing citong kum kita kajingpang giba ro kata tangam tharai bagi ni kijing giba ngiman menta kilong tangko kita kajingpang giba lada ni di dawai tikna kira jano tuat sange no siteng lenti hata ni kajing pule jani latangi sange no tang siteng lenti ngila ren lupa ngila telur no ngila akhir sama dan ngila alam no kum giba pat kiba suk manian ujon kani kajong benta kumbala ong mene nagi babon kino kren klem kajing nang dimsat tak ajenjar ni la ajenjar ngisim pang ngai la ngi penun kam ni kita bor jing nang jing sat ngisim pang ngiam dak kadon bat ki wai pat ki badan hasat ka perfect dengan ayah pikir bersama kani ka thong abeli kani ka thong lada pikut jingbut kijing wet kijing jenjar kinamla bantap lo piado kata-kata kum kanuksa hantai po college ni pitip hingai ka po Senathnis college la arpuai sinan nata kibon ki khna ngakren kane ram da jong hi la se kini ki bansal class yo piong masitam bajenja kibon ki khna kiba yarap dalade kamon let bela mensi kalau kono rajin bela senang bon gini misteri kena kentai bon kita training break kile class menster lagi cantik katakan ikan nuksa but nothing jong gini kena kiba pule kiba Kristen dalade bon nothing jong kiba pokok si kerdan kiba ham sejauh susu tega jinduk kam na dai bandai ka wai ka tau ko hakmat hakban kama dai bantiu sejauh pigi ka thong ngakla banjok dan manuru ban penjok lada mangangong ngananga banjok lada yung lada banjok kin sejauh kiwe kindon hikilat ke banyara ban kenti be ban pos ka banjok banjok ngan ai pada pi ka wai ka nuksa lada ngim klan na ka thong ba mi ngina kau ikan besar. Dan ibu siapa lagi senang sejanti yang nampak apa ni tu? Senang kata kata senang. Ita ibu bermain selong. Nampak nama kendong nak bos. Badialam ya ita ikon red ya ikon si berang red. Yang ikut ipertang tak pernah mo. One ni BA te. Kila liok kita ke merjan nak yang balik kita kena ibadah ni yang BA mau kita BA dia balik kita yang BA kita kena mo tadi klik yang balik ikut BA ya ini kursi jom yang bagai ke BA tak kan ni habang apa agak tak kun jangan ke orang kali BA tak kawan yalam nasar kawan yalam tak ini BA berkikot ini kau jadi BA dan nak tak ada bang orang yang tiba kalau abang akan ke berparu Tiga gua abang pikir kita matang keniat masih kosong tu ya kan ni. Mo, tapi kalau anak tak karukom senjor
Kelanya si kibon higi jing penuit ang yang baik tangba kabang sang dari kata katongan ngapoy no syane ngapoy no syatai mangiru kibal amat higi jing ngisut ho ya ki telada kata katong kabakma jugi kam kelan pin sa syatan syakadian pin syatan syakaman tema kabenta kini ki boy red ki badang red keben ngahde kata-kata hante kasih ba mundur na nalade kung kita pi boy red na ki bayo tagawon nama ba lagi no balada boy dia kan ke kerdan na dang red nang ne sakman tresiton baro khoja pi tresiton kulesu garba ngen na lagi no gikai ena boy hanying ro borok na lagi megi pa what pen kam tham na kata kajing ada kai sinastian kan men ngaba nang benci su ki balon ko mapi kita bayo amen kindai ko persen kendai ko persen kamu siswa asu pas be ben bi kun kene ki buat kentu ngora anak kinong hikai mo bong yara bong ye na kene ki buat tel lente na ki ya tren na ki bagi pa la income dia le kan hat kesurkar age ke jingera ten la ko ko sa kata thong kapa job kapa pentemen nam takas nam katham ka benta ka balai ko nam jing hure jing snore mo kan ni ka wei ka ba ai na yi ka jing job ka jing snore ada boys na nuklet na ka jong ka temrai kan mau ibu ide ki kan dong kan mau ide ki berdi padok bat katahi ba suki ini lan kan yon boys lagi what all ba ko bala ong rang saudara ne kuat tengah kam sarkar nudai tengah kam sarkar la ai bung le kino gikam handai haba emi ka jing sa haba emi ka simpang ka jing tebet pen kana ka job belong ki specialist Hintia, mana mang aikam na ngala da unga supas ng tanggabie, lang tanggabie. Mana mang aikam hitay na nga. Nuyo kam. BA, BSc, pass ke B.Ed, pass ke D.Ed, pass ke negiten. Tentila da ya compete hapreng mapi ke supas sempan. Pat ito ke ba em kita ke jingtebet ke ba compare, ke ba em segi computer ba kinigten. Yo. Tekane ka juk tentu na pi ke samla. Ke ba em hane bana phi ke bare do bakar mau gane ga jum ke ke juk ka ba em kam na kita ki specialist ha kanu kam ka ba upm ka sakin pentebe ha pentebe pere ka bakul la da ne pentebe ne kam phaya ne ki bai pat long len ni kum ki bai pat but you em nu ya em tamba nu em kita ka jing ka bakul sa jorongule ka pa na phi ha ka tengling jong ka rai musun bar oe na phi bar ni boy school your passion to nang ke usipang Karena nyudai kasi ke bakade dan nyudai kasi ke balingkong. Mereka ni dai nau pilih tang kejistan jom jingala di jipula. Lah kerdan doper di pula. Haba pasir pula pisna apa? Ji tenteng em damat sosi. Em iskor lightly pula apa? Tangba karena mereka jimbe kador jadi di school drop out buna. Di pep school dibuat dari kebiasaan dari cerita. Kemudian lebih, na LP school rupa si UP anak dia, na UP rupa si secondary anak dia, na secondary rupa kerja seri degree lagi sakso penuh. Entara sakso penuh lempoy si sekarang master degree bukan pula. Try license sosmed tanggung baru nalaparan. Teka pamut. Bala ino, wah ini kadang, ahli kena hiar di kepulauan ini. Tahu ba tahu san, hakdu ni tong syai hi kami depan. Hakdu hi syai di boy school di kepulauan. Nama ti kami di pa, lada perbikian, wat ai baru perbikian di pa. Hendrai kau ai, yang perbikian di MK Buyok. Kamdam kumi pa kibaduk. Ini yang kedua yang siap mengai pateng lagi. Kali nak bung ai yang dia biar tak. Ai persangket bala dari jinan desa. Bangpan kau nak pula putih buat senang lekar. Kami, jadi sim benda. Kerbang kepikiran di buat sekolah nalayan. Kau nadi kemedi pa. Dan kabalai khoti kata community participation. Kemudian jadi sim benda lain juga imam besar. I pulai na kadorasno lengba ka ex committee jo sno la simpi ek buka community participation to sim mentalan ka imlang ka salang ka pulai dar ka ba
perlong ikut kini program for kita ke education committee yang puasno simenda yang ayu sih simenda bong ayat tiga yang tay kemana perlu kita keluar kayak bong pelongkung kini kita jing tersyur dan ada way nanti jing ay jira pelang jadi imlang salang nak boleh pergi puasno kami Isnong laporan kita sok nyuduna kerana arah jalan sepangun. Hari kami ye dia di mana Ustaz laporan edikat dia pak. Buye itu lepas dikeri tang dia dek buye. Buki master dikeri khatam lagi beri orang doktorat PhD tu doktor Gosambi datang mengibar. Dekat dawa orang hapewa dengan terai bahaya. Ikmai pami hun nilaikian bayo pendiang kebang tadi hun nilaikian bala ai ke kup kesen hun ni bala ai ke dijira bokura nai let ni naikian ai naki nakalawe kaino kalawe kemud kenjinan kejista dan bela anjing kira kenjinan kejista bela dia let kira teman lasai adina pun hal tiba ya Kulai kerpang nabi, ada tengling jonggaran musun baru kowe. Nabi baru di school berpasir, tunan kau sepang. Karena nyudai kesih ke bakade dan nyudai kesih ke balingkong. Mereka ni debet nau pilih tang kejistan cuma jingai di pulai. Layak kerdan berper di pulai. Apa pasir pulai putih apa? Ji tenteng em damat sosui em iskor lightly pola tanpa karena mereka jimbe kador jadi di school drop out kumabuna di pep school dibuat dari bisa dari cerita kemudian lebih na LP school rupa si UP lanang dia na UP rupa si secondary na dia na secondary rupa kerja sih degree lagi sakso penuh entara esok menunggu lempoi sekarang master degree bagaimana pula. Terakhir yang license sosmed kamu baru kenal apa? Teka pamut, bala ino, wah ini kadang, bahade kena hiar di kepulauan ini. Tahu bah tahu san, hak kedua ni tong saya ini kami apa? Hak kedua ini saya di boy school di kepulauan. Nama tiga kami di pa, lada pergian, wat ai baru pergian di pa. Hendrai kau ai yang bihiat di MK Buyong. Kamdam kumi pagi berduk. Ini yang kedua yang siap mengai pateng lagi. Kaina bung ai yang bihiat tam. Ai persangket bala dari Cina Jesa. Bangpan kau na pula putih buat senang kau. MK ni. Jadi sim benda. Kerbang kekitian di buat sekolah nalayan. Kau ai nadi kumi di pa. Dan kabalai. Kata community participation, kemudian dan jingsim mentalan juga imlang besar. I pulai negara nasional, lembaga ex-committee juga nasional. Mulai simpia buka community participation kemudian sim mentalan imlang kesalahan kata pulai dan kebal. Perlu diikuti program for kita ke education committee yang nasional. Sim mentalan ayu sih, sim mentalan bong ayat tiga yang tay kemana perlu kita keluar kayak bong pelongkung kini kita jing tersyur dan ada way nanti jing ay jira pelang jadi imlang salang nak boleh pergi puasno kami. Isnong laporan kita sok nyuduna kerana arah jalan sepangun. Hari kami ye dia di mana Ustaz laporan edikat dia pak. Buye itu lepas dikeri tang dia dek buye. Buki master degree khatam lagi beri orang doktorat PhD tu doktor Gosambi datang mengibar. Dekat dawa orang hapewa dengan terai bahaya. Ikmai pami hun nilaikian bayo pendiang kebang tadi. Hun nilaikian bala ai ke kup kesen. Hun ni bala ai ke dijira bokura. Nai let ni naikian ai naki nakalawe. Kaino kalau kemud kenjinan kejista dan bela anjing kira kenjinan kejista bela dia lek kira teman lasai adina pun hal tiba ya
Nak kita lagi hu pencam, nak jing hu hakam poin depan siapa? Teka jing penio benta ke jopi nak benta jogi kum ki sekolah profesional. Kalau kau wei ke benta, kaba lesen nak jogi kum kena ikai. Idon yang kata ka mensir ke jing sekolah sorong. But idon ru yang kata ka mensir, jom ke jing aksai. Kumno badang ni syakman. Nyinya la syaitan mira tidak ikut ke dunia sekolah. Ya kaban nang perang yaki. Ban ai bi yang kata ka jingtek kaba kamha. Nang mak kinyo pan priang yang awal nak senang berkunjung nak kiwai pan kibor. Kenapa kita ki kur ki bagi ni hikai? Ki kena ki bagi ni hikai. Lasyai lasisni. Ala bagi lapoi si kedan ki bahe ki yele ya ka matrik dan ka kelas 12 juga berkiwai kedan. Kinyo ya ka kedan ka ba syakma. Tekane kajing yalam nanti ke jopi kaji punya benta ke jopi dah ke benta jo kiskul hapo jo Wei pat ka benta ka bangat harai kuman syukuran sarong ngalan benta hi saka pule ka puthi balese nak benta jompi ki balaran Pule kerpang na pi. Haga tengling jong garai musun barak oe. Nabi baro di school ke pasio to nang kau sepang. Karena nyudai kesih ke bakade dan nyudai kesih ke penengkong. Mereka ni dai be nau pilih tang ke jistang. Ke jistang jong jingai ke jipulai. Lah kerdan bakar di pulai. Apa pasio pulai profesional apa? Ji teng em damat sosi. Em diskor lightly apa? Tanpa karena mereka jimbe kador yang di school drop out pun babuna di pep school dibuat dari bisa dari cerita. Kemudian lebih na LP school rupa si UP langan dia. Na UP rupa si secondary langan dia. Na secondary rupa kerja sih degree lagi sakso penuh. Entara sakso penuh lempoy si sekarang master degree bukan pula. Terakhir license sosmed kami baru nalaparan. Teka bangun, bala ino, wah ini kadang, ahli kena hiar di kapula putih. Tahu ba tausan, hak kedua ni tong syai di kami depan. Hak kedua ini syai di buat skor di kapula. Nama ti kami di depan, lada perbikian, wat ai baru perbikian di depan. Hendrai kau ai yang perbikian di MK Buyong. Kamdam kumi di depan kedua. Ini yang kedua yang siap mengai pateng lagi. Kaya nak buang air yang lebih hebat. Air persangket bala dari Cina Jesa. Bangpan kau nak pula putih buat senang lekar. MKM ini sim benda. Kerpang kepikiran ini buat sekolah nelayan. Kabar nadi community kepada. Dan kabalai khoti kata community participation. Kebangun. Dan sim benda juga imlan kesalahan. I pulai na kadorbar snow, lengba ka ex committee juga snow. Mulai simpi ek buka community participation kemudian sim bentalan ka imlang kesalang ka pulai. Dan keba perlong ikum kini program. Form kita ke education committee yang buat snow. Sim bentalan ayu sih. Sim bentalan bong ay tiga yang tay kemudian tiga kemudian. Perlu kita keluar kayak pelongkung kita dijajing terseluruh dan ada yang way nak dijing aji raplang jadi imlang salang nak boleh pergi bok sinong kami. Sinong lapang kita sinong nyuduna kerana arah jalan lain sepangun. Hari kami ye dia di mana besar lapang edikat dia. Bunyi ye lepas degree tang dia ada bunyi. Bagi master degree, khatam lagi beri orang doktorat, PhD kumi doktor Gosambi, datang mengibarkan. Mereka dawa orang hapewa dengan terai bahaya. Ikmei pami hun nilaikian, bayo pendiam kebang tadi. Hun nilaikian balai kekup kesan. Hun balai yang dijira berkurang. Nilai nilaikian ai nanti nakalawai. Kaino kada kalawai kemud kenjinan kejista dan pela anjing kira-kira kenjinan kejista pela anjing lek kira teman lasai adin mud hal tibayar
ini kita berbeda. Ya kita memiliki kepan, kita emlang hane. Wah, bong tentu bila kita jauh bong ya leki. Judai tanna lada yang kesan hendrai. Tabut sangi sama al-basisha komplem. Al-basisha komplem. Hingga oleh SSLC examination yoi prabuar persen. Kod naik babu Joseph Joy Karyam Sungha Bongye Sherman Bungai Negara Kusna Syai Samla Al-Basisha Komklem. To ai jing thapti yang berjam Samla Al-Basisha Komklem. To kumlei shibe babu Joseph Karyam dari Samla Al-Basisha Komklem Ubalai Ufenskem Bokwan Komtau. Ufenskem Bokwan Komtau. Kepa Neba Victor Thongam Sungha Bongye Sherman Bungai Negara Award Syau Samla Penskem Bokwan Komtau Bayo hari new persen, new 10%. So tapi lang sa Kenya. So presiden, basaw usama Aimon Komtoren. Usama Aimon Komtoren. Ka Aimon Komtoren nama. Sebab apa? Kasama Aimon Komtoren kayo new persen kepa ego luminary kongji subhamya shima doa dengan kekusna syangi sama Aimon Komtoren. Tapi kerja, makora buku semua tapi kerja. Presiden tadi sama Aimon Komtoren kembali ego luminary kongji. Nanti kepasan kasama Mon Mamekar. Kasama Mon Mamekar Sumaria Shirman berkepan naik Pak Riko dengan Masente Bukya Shirman bangsa dinaga award Syaka sama Mon Mamekar kebayo Ndau Buknai persen. Terus saya sedian perbanak Hati kepada Asimai Presiden. Next one Kishpara Kisamlak Santi Biancar Bayo Bro 2% Depan Kenapa Kodesius Sengkran Bersama Mia Sherman Bukai Negara Awal Kisamlak Santi Biancar Selesai sedian Bukai Sherman Presiden. Nanti next Usama Syamdor Komam bayo Andrau 2% Sekretaris Hospital Education Committee Babidor Komam Bukai Negara Award Syamdor Komam. The next Kau usama last born Sokrat. Usama last born Sokrat Bukya Sherman Kunayo Andrau 2% berkepan Nandau Bahu Penkrawang Masar Usama Bukai Negara Kusna Badak Award Syau usama last born Sokrat. Hatilan Pekrang Kepada Tantang Idan Kata Ya Kesamla Ladapian Komtoren Supaya Sherman berkepan naik Pak Roket Masenting Suhabungi Sherman Bong Island Minaga Kusnam Syaka Sabla Ladapian Komtoren kebayo Ndau 4% haka SSLC examination. So saya sediam ke korban atau award pada daga jingkiran lang suhataki. So Bashidu Isama Babiang Dor Suting Soha Yasherman Sama Babiang Dor Suting